halok sira ita sur malafale ya sharing part 4 o tema ni behanesan the highest quality of life ya dalin tetun part 4 ni ta kule kono ba knowing the word of God hatene kono ba maroma nia lefuan anesan bye nanti ita share ita regulo kule kono ba maroma nia lefuan ia rua. Oke, ida ia libro João capítulo 1 versículo 1 o 14 pois revelação o apocalipse capítulo 19 versículo 13 kole maromak ni lefuan o palavra de Deus ne refleta ba Jesus Cristo maromak alfa omega nerasi. Oke, ne benine pessoal nerasi ne palavra de Deus. Nia palavra de Deus. Depois segundo, kole kono ba palavra de Deus ne kole buat ne ya fua maromak nia coração ni fuan o nia hanoi ni kakutak cerebro português. Oke. Lefuan ne bela escrita lefuan palavra escrita o writing wall speaking wall kolia o lefuan ne baita le ne fontes ne anesanet ne maromak ne lefuan tamane Biblia ne lefuan ne bakere ke Biblia ne palavra de Deus letra morto logos quando ni ho el Espírito Santo ni sai letra moris ya emne moris bolu lefuan rema lefuan pewa iwan. Okay, palavra the living word lefuan ne be moris ne be halo ema pela influencia halo emne moris sai mudança. Okay, hanis mai hodia primeiro te kole lefuan ne refleta ba Jesus ne rasik Jesus atete hamak berdare dalam memoris. Oke, então nia pessoal ne rasik mak lefuan maromak nia. Oke, ita le João capítulo 1 versículo 1, João capítulo 1 versículo 14, Apocalipse 19 13. Mo sharing sira tuir cosa que barak au tema na dane. Importante mas segundo ne palavra de Deus ne palavra lefuan verbo ne besai usi maromak ne ibu. Sekolah mai sini ne besai sini puan hune hanoi tambah sau temi maroma ni hanoi o kakuta o puan tambah ita emane imase maroma ita ne refleta maroma ni. Oke, Genesis atete ita ne halo husirai pas voice ita moris maroma tete mai ta emateri ita ne imasen to se hau ia puan kakuta maroma liu dane ta pocer bere hare ia ciência ide para estudo kono ba kakutak ne neuroscience ne estudo kono ba kakutak ia kakutak ne completo unia hakar unia decisão unia tau vontade bahasa dan saraf ya urat serre hanya eletricidade fuser ni auton. Okay, ni ajuda para descompreender ne limitação Bíblia completo de. Okay, lefuan sera o yang temine ita bocor belale para ore comprende tambah sama bolu dia Biblia ne palavra de Deus tambah apostol Pedro hatete ni pototo ne be kono ba Jesus ni akere foba Theophilus lefone ni akere foba Theophilus apostol João musatete buat para kono ba Jesus ne sido akere kote Biblia tambah kono akere kote ne libro ne la bele cobre mundo nos la bele cobre con ba sera mas Jesus alo então quase que Jesus durante o mundo alo buat paraklio então lefone be hakere ne kono sai de mak maram ne hanoi sai de mak maram kole ajuda ita para ita nebe geração agora geração milenial comprende no entende e para ita mos ia experiência ita ne rasik o libro lefone be hakere kene experiência Abraunian Moisesnian apostol sirania haunian nenebe te bocernia nenebe te diraknia nenebe então ita resira serne processo ho maromak ne sene confiança pa maromak ne
sernya boca manormagna leusi oração leusi rona desenvolve karakter serne musene experiência o maromak Jesus nerasi ane San Pentecosta ne Jesus batena mas sira siente presença Cristo ne ya sira tamanema ko hau sempre hauna sempre atete Jesus Cristo ne lefuan maromak ne lefuan ya isi no espírito tamanema Bíblia dan ne hau velekar tabot besira velekar Bizino sira velekar ema wala velekar le hanesan le Genesis to Apocalipse libro barak tan le mebe compreensão lanesan intenção lanesan halo tuir lanesan decisão lanesan diferença ini hau decisão bode costa leha buka hatene intende holy phone ho espírito ne ita ide ne lanesan então buat nebe ita akar cek ita ne decisão ita ne responde ne ya tena letra morto sedet ne kar libro ne bere haus ne muris ne libro ne Biblia ne taulit ne suri o taudet faten ne pasai sagrado ne hate kedet la nunca hare apal setan fiar ane la nesa influencia lifone la nesa in semblanza te sekolah apabila te spiritual ne sekolah roh kudus oração ne hanesa instrumento de sekolah também oração ne ma buat beni alene ni comprende para maroma ni espírito inspira nia para koira ni alene eta ni inspiração para kosene tamanema le tamba ser science ciência ilmu pengetahuan prova hosi dados Kristianity ne prova hosi maromak ne level tamanema kolia fe ne base ne laos fe mamu fe ne fiar ba level tamba ita ne lega sama maromak ne lego si fe então ya sering terma ini boleh kono ba fe ne boleh kono ba Rona tamba Biblia dan fene masih Rona untuk Rona informação simples det Rona informação Rona kon ba Jesus Rona kon ba Moisés ulo pensa Abraham pensa discípulos iro pensa Rona depois kita se comprende kita bukatan kita husutan kita se comprende letan então kuliah palavra ne kita luan ya ruo palavra ida refleta marong nerasi palavra ida nema lefuan besa si hanui si kaputa ilmu neuroscience sudah ita descobre kaputa teman-teman sehau ya kaputa maroma leutan ida ne atau liga ho maroma ita precisa ya fe ne morisosi domin teman-teman parte ida kono Biblia ada maromak lebat itu nih dan tambah vene morisosi domin significa kata lifuan nebe maromak kolea tanto itale o lifuan rema profesia ita fiar ita halotuir nemak vene nemak domini nebe laos mamuk base laia dan ita do madumi problema susah mai maroma boso ka maroma loi husik ateis barak malafiar barak kuasa ke dia tempo difícil mak ema foi fiar hanesan coronavirus ni prova baita kata maroma neia ema bilion itu ya mundo ho lingua kuasa rihung ni tal ho kultura oi hanesan tambah se hanesan kare lei problema toto comprende hanesan mas la hanesan tam nema di ide mus la hanesan depende ba ide da ketaluan o ingo den lifon ida refleta bannya nain lifon ida refleta bannya fuang oni kaputa buat nembe mau kuliah dan nembe fuang dan nembe kaputa nemo bolo lifon pewa hiwan he tahu sini he tahu si spiritu de profesia ne João Batista kuliah korang babuat tu nebe akontesia tempo ikus tamba husi spiritu de profesia o espiritu maromak niani le libro Apocalipse
o wahyu ne ita bocira pelateni dane. Oke, tambah wing au teme kaputa papuang na ita emane imagine marama se ita ya kaputa papuang marama leu idane. Oke, ita emane prova ida itane mayusirai le Genesis ye Kejadian kona ba marama krea ema usirai depois marama fois ita moris tamane ma kono antes ema mate ita kokone ya puang kono ni is ni para tau ni mate ona ni usikela ita momento ni usikela ita nemu ni hatene niane se niane rasik la ose islolonde ita akoi barai ne ita oto se liu mate idane se tau barai me ita rasik ne ita se asoro ni marama responsabiliza bototo ne bema durante ne ita halo ya mundo. Libro Yakobus o Tiago capítulo 4 versículo 14 até ita ne sampai Genesis capítulo 2 versículo 7 oleh akona ba ita ne promopo is maka ita moris is ne domin temanema ita hatu adomine marama ho bototo ni pema ni fono ba ita ne diusi alutir ninia lefuan. Oke, pecado, dosa, ero, ne parte husi ignora, abaikan, lalu desliga, la importa, la liga, ignora, buat nabi marama kuliah. Tanto logos, lefon escrita, anesa kereke Biblia, anesa kereke libro balu, maibe mos liu kona baidane idabe mayusi marama ni seperti ita. Por ejemplo, lefon pewahiwan. Oke, kole kona ba itane pessoal, hau ni pessoal. Oke, kole kona ba Abraham iya, Moses iya. Poso Paul iya, ididak ni iya, hau ni anyway, hau Natalia anyway, anyway. Didak ni anyway. Oke. Teman-teman ididak tengke deal tambah kole mas salvação ni laos marama Jesus mate, marama declara libertação, vai a ressurreição de Jesus moris, kata ema libertação na eta salvação ne laos popular, ne declara dalida au eta ne mama eta, ne pa eta ne moaling bialing bisino, emoto timorlaran tomak mulut eta dalida behoto tamalalehan. No. Hau la salva haunya ina. Ni la salva hau mau aling bialing amila he ida salva mal. Ida responsabiliza nini halo. Ida responsabiliza ne sama sita bocor ita hot emote mundo. Ida responsabiliza nini halo. Hana mutu servisu mutu mebe maramak ni mensagem ba pessoal ida ne halo tuir kala tuir ne ida ne. Oke, nebe. Problema buat ita liga ho maramak ne mak fe esperanza domi. Korintus capítulo versículo 1 Korintus 13 ni atatasane. Betul sela con fe esperanza domine. Então, fe ne Biblia tet fe ne maisi Roma. Tamanema ia dalabarak maromak nia plano ita ema faila ita ne moris parak ne ruodet ida falta de informação de suficientes, informação de verdade, de veloz. Segundo, ita hatene conhece, compreende, mas ita maklakoi. Nebe se faila botra mana ya ruodet ita la hatene o ita lakoi halute. Cek ida nedet. Hau halon sene tambah hatene hau ladongkong. Hau mansalarone maru malakoi bahau. Dalam rumah mus ita hatene explica karo Korea mas ita hatene ela mas ita hakara halute buat nebe pa ita dia. Oke, tapi ita sempre ya tahu ya kakuta puang kata buat nebe dia sempre mayusi nemroma. Ita ema hatene buat nebe minut himba kutuk ita lah hatene buat nebe mayui. Oke, ya sering liu bahau kulitan. Oke, tambah sa idane ita tahu atenção tambah ema ida quando mate Biblia tete ni ia libro bolo libro da vida buku kehidupan ne oni mori sosi atau set ti fulo ham ho seloron ida to loron o mate ne hau seloron ne data moris to data mate ne
ne akap tahu tu akhirnya husu perdau nebe lalos la dia marama kasaya mos nebe iya nebe walu iya entau depois ida nene ida ida niang ao por exemplo ida ta pocer leia keluaran Exodo capítulo di 32 versículo 32 33 até dan sana Moisés koleba maroma mas agora Moisés koleba maroma kato haku mos emnenara ose libro da la vida mas maroma katete idan besala nemak hanya naram kawamos lau se mau nara. Ok, ini atete português, mas agora eu te rogo perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro tudo aquele que pecar contra mim. Idane kolea kamba profeta Moisés suatu maroma hamos tenina naran e libro da vida buku kehidupan kuando ba ignoração salah nebe pop Israel halo rama katete lai sema halo nyanaram kau riska nebe buat ita deal buat cerana sana oke ita moris ne emada internet perfil oke nebe ne real ne iya ita oni ita tem fiar ini ane semos ita fiar uluk antes de moris me mundu ita laten mundu ne iya kala terus depois ita moris me loranda ita lah sidok iya kesadaran loron ro tol pulinda tina ida tatena ta hare ai goris hare famila ina nama ita hare berparak ema komesa ene timor ene nasau mundo ita comprende iya bebe uluk se fulansia ya ini ina isini ita laten Anesa nemos bayari mate halot ita ne isim batau ya rai kita punya tene hau ma ita ne si ita tene segredo ne offer ita se la ignora lielos era anesa ne oke itamba ya lifuan statement balu Jesus tiano ne hau nunca conhece o sayu se ya koin o emasira ne bay halo sala nesse ya Mateus capítulo 7 versículo 21 to 23 ne significa saida itane laiyate nina kakuta kan soina dia seni kule putra masai seni pone kakuta tombaire ni kule ansana to itane laiyate ne kakuta laiyate ne pon laiyate ne libro laiyate ne presene ne one telefone kelas ituan mebe pronto ne makulelos nebe ita kuliah ne oke ita re 1 Korintus capítulo 2 versículo 10 to 16 apóstolo Paul reconhece kata ni moris ne o maroma ni hanui ni telefone ne benya kar maroma kule patrum tuntunia ni kar di rasam serne ni alute igreja católica conhece igreja protestante conhece mundo todo conhece sema apóstolo Paul ni toko ya Roma toko tamato Asia ni halo buat parak ni halo raun hanorin cerne belalos ni hari fale ni hanorin fale buat belos buat parak ni taman yang atur di rasam ne masuk itu masuk saya ini experience itu katanya kalau dia konta ni asur malam ni experience ne ema tene oke então além de ler livros selo livro política livro ciência política ciência educação desporto seratan ciência tecnologia língua então nós ler ciências espirituais nebe reflete ita memórias se ita la fiar ita bela koko teves ita bela hetan au fiar ita bela hetan visão revelação botrum experiência direta indireta imediatnya importante se ni hakarat tambah problemnya laos tambah todangka winsa ruade idania rona ni rona los ya halutuir mas dalam nos ni reseta nebe ni he halut oke ya rona ni halutuir se ni la comprende ni bele prova pois temu ya sertan
te bocer bele are rasik bele le rasik. Taman dal bar kita kole kono babe batida be dia domine biblia dan domin afen morisosi domin. John capítulo 14 versículo 23 26 ini bab boleh claro kan baik dan nebe domine fene ni pase ya pase ne mak lefuan do yang dia skrita me belita ni dan ini pewahyuan lefuan pewahyuan tambah emang failane dalam barak ruo de informasi o fene informasi la claro segundo ni mak lakui ni hati ni kompren mas ni lakui nebe dalam barak buat barak o de influenza itu spiritu mentira spiritu negador spiritu traidor ada sanmus spiritu santo memang kalau Ahab mati aramot Gileadnya tambah profeta falso atau saat lorong konsel profeta Mika kuliahnya la fiar ya tanya halo buat nebe kontra nya mati depois Pedro nya nega Yudas nya trai anesane mosel ya apostol John nya kare kono tempo ikus tambah buat nebe nya heta masih spiritu ida dia de profesian nema kole de highest quality of life na Jesus imagine pa leader religion politikus tokoh adat volunteer businessman artis militer dokter misteri spesialis tasira saksa hakim defensor sira ina nama wan sira Jesus ni ida pa imauto Biblia tete seitani ya Roma capítulo 10 versículo 9 atau 13 tete seitani ibu ni reconoce tani fuani fiat ala estet tahetan salvação tetan compreensão memang kuliah konba de hayes nema ko de atu diferensi fene roma telefone o dukun tetan dean tandok patne matano kuliah lane sama patne maromaknya telefon kuliah patne tene sentimentos lane sa bele faila sentimento faila matano kuliah bele faila analisa sir bele faila bebeto completo liune o maromaknya liang ni putar liang nebe nini inti kono telefon makan sare mayoria ni ma consciência o ira quando toda eu espera que o tempo está se saúde dia usa momento buka le compreende a experiência tinan 2011 atau 2013 horas toda Dr. Philip Emokoden Dr. Neta niama halo tratamento pues recomendaba Kramer ta Surabaya Dr. Naran Daniel makalo tratamento depois ya buat niama kalau experience buat para no fim lah ya operação tambah suatu opera una paru descobri ya kanker ganas mas depois a receita mas lá a receita o mam ya lifan buat palu ke saya hanya pegangan palutan benar nimak poro de ayes quality of life depois era bele ser bele fai tutan bele usi kela mensagem kare que perguntaram e onanya nesane de taluan nonton video part primeiro segundo terceiro para completa parte